kadam doin in cold storage mo kom theina dia mi mal le pol tuamin pan na sataka lang nungun tuni sunung da khatin lam kadam doin ading cold storage mortuary cabinet ni lam kapwak tuninom tahi thutut kinga adanin tutung sing tang mi te boina ziakin salpha mi kwate na hinna man phataku anapiawa tuni dan district hospital mo ka aluangu koya online aluangu asial lo na dingin pupa technology mai puang le vocal zathia niza khat walbang ko hi nungin cold storage mok poi mo dan thei khia kinom hi hei to kisain joint philanthropic organization JPO ten panna satakin la in CMO Turchanpur kyang ngat na pelu twa imfala office tuam toma tai piwa Chief Minister Tanpha Awakimu pi nungun Manipur government in October ni somne sagi sang ni li somne ngain order swa cold storage mortuary cabinet ni leina ding sumlak somle guk Sangsom ni dali zasagi le som nga sanctionin MS Blue Star Calling Appliances Gawatia order bol nga lohim yai pen November khasunga lamka puak tun heding chi himale boina hen khatom zia kinong tung theilawa JPO tinget na dung zoyen thilomdan kan kheding in langkhan pagui te chairman ADCCN Gawati Vapain waya pan thilomdan thilpai dan thei chete nom thei non hi yai to kisain apaisa December ni gyat sangni le somne nga jingkalin Dr. Oi Bomcha Singh this Health Director in JSC JPO te kya nga thilom dan jasakin zanhal December ni kwain Gawati apan lamka zwanin puakya tinoma tuni sonung da khatin lamka dam doin puak tunin om hi tuni ma in engineer den fitting pan ngalin zo siang na dingin atom penin ni li lo lai ding hin kigena yai to kisaya pan anala khateng teng tunga mi pi ki pak ma ma hin thutut ki nga hi Churachandpur District Police Noya VDF mi somle sagi contract basis lang na ding to kisain zanin tuibuang peace ground na physical efficiency test PET zo sianga omin tunin SP Churachandpur office Viva Voice na inom non hi thutut kinga danin VDF lang na dingin kalmasa panin SP Churachandpur office application form hom khya ka omin mizani somni lenga ten form lama leu miza som nga ligya ten document kem tak pelu twa zana tuibang peace ground na physical efficiency test ne na mi somle thum vel absenin miza somni lenga vel telohi Physical efficiency test satel tengin tuni jinglam da kwa panin SP Churachandpur office sangboy gangte OC thanlon makain Viva Voice nein sunung lamin zo siang hi result a hi le tunung solawa pan khya khiding hin thutut kinga hi Center for Community Initiative CCI in Xinjiang Son Madak Somle Khatin Malsom Ability Resource Center Pearson Muna Thanksgiving Service nei ding hi yai hunza na Miss Niang Ngaiman Deputy Director CCI in Makain the Malsom Initiative asem staff dele nule pati apan ki pa thugen na hunom dinga Pauzagin Ton Singh Director CCI in presentation nei na makai ding hi program hun sungen en thangswan pau TMI chaplain Makain Thanksgiving mass prayer omin Reverend Dr. Pumzathang Tom Bingin hasot na thugenin the Malsom Initiative ka student ti ading in thumsak na nei ding hi Churachandpur Community College Advanced Diploma in Computer Software and Hardware Technology le Advanced Diploma in Automotive Technology course zilel misom ngatien tunien field visit nei ding in Imphal azinohi field visit nei da jin khete a hiule sangni le somleli batch te hiwa amau Imphal sangai Honda showroom cum servicing center Tata Motor showroom cum servicing center bana Sipet
Imphal le IT Park chi te enin tu ni ni taklamin lam ka hong tungki ko hi Churachandpur Community College hi le twilai laisim na ginani lo hima le khudsiam silbol lama talen hoi tak nei ten man beya zilna neya certificate hoi tak nei thina ding ngim na a Ministry of Human Resource Development Government of India hon pathya kia Manipura dia amasa pending in Churachandpur College Center ko ya omin a paisa July ni somle ni sang ni le somle li in hon khia kinom hi tulela Advanced Diploma in Computer Software and Hardware Technology le Advanced Diploma in Automotive Technology zil del ten a paisa August ni khat sang ni le somle ngain course panin tu in third semester hi lelwa azil khyak teu min ma muwa to dung zuya experience hoi taka nei the na ding ngim na tu ne field visit nei pia om hin ki gen hi field visit a kwan khete hi le pau chung nung vai phei nodal officer Churachandpur Community College in Makaya tu jingkal da gyatin Ricky Vala lom guite principal Churachandpur College in thum sakna nei in khakhia hi come back with 7 sound. May God bless them. Amen. HDFC Bank Churachandpur branch in blood bank staff te to kithwa in Tunin District Hospital blood bank ka akule poimo ten chik lai pe wasisan athona amu theina dingun blood donation camp nei uhi he blood donation camp ma Rayburn College sa kai class 12 students som ni le 7th Assam Rifles sapan mi nga ten asisan man phataku athonin piau hi thotut kinga danin sangni le somle khat kumin Churachandpur district ka HDFC bank ki pan hiain mi PTA phatwa pi ding na tam tak semin kumtengin district hospital blood bank to kithwain kumtengin blood donation camp sai gi gewa tuni changin blood bank ading sisan unit zakhat wal tho hetaw hin ki gen hi EBC Gospel Centenary Hall Hebron Veng New Lamka diktat na kilam thak na chi thupi zangin December ni somle thum sangni le somle nga tan dai ding Evangelical Baptist Convention EBC kumsim khompi asom go le sagi vena tunin ki pan hi thutut ki nga danin EBC kumsim khompi asom go le sagi vena pen twilight 2015 kam golden jubilee celebration to ki thwa thupi ta ka ne ding chi himale Manipur singtang biala boina thupi ta kom zia ka hinna man phata ka na Tribal Martyr Day za tang na twilight 2015 kam golden jubilee celebration nei dim pen cancelinoma kum sim khom pi pen leng vai hom na hun kya za thidinga nitak program leng nei hiloading hin ki gen hi khom pi a hi le Reverend El Kham Khalun Director of Missions in Hong Kya in khom pi ulian te makain vai hom na hun zatinoma agenda tuam tuam ti gen khom na ombana kumnon khom pi ulian ding te tel na bana General Secretary le Director ding tel na ne inom hi tutung kum sim khom pi division sagi khopi saptuam kwale mission field dia pan palai sang khat le zak somguk lenga omlaka palai zakya le somle guk pai khomin palai som gya ten leaf line palai za somguk le kwate absenwa palai pai khom ten Mumbai EBCC le khwangkha EBCC pomkip na nein demazi missionary field in leng field superintendent nei theding in thupo kwa tutung khompia field superintendent tel hingal ding in genu him vai hom na hun sungin sky khan thangai ten audit report pia in kumnon ulian ding te tel na ombana General Secretary le Directors ding te tel na nei uhi jinchiang in leng vai hom na hun suphinon dinga field superintendent le divisional superintendent ding tel na omnonin sangni le somle gu ka pan somle sagya budget da ki gwang Krosom lenga to kisai gen khomna omin pomkip na leng nei hiding hin thutut kinga hi pathian ni jinglam dak somin mi pi ki khopna omdinga waya Reverend Dr. AK Lama in thugen na hunjang dinga upa Dr. Ji Chin Kholian makain upa pa tang na lai pya khyang na makain upa M Ginzalian khompi chairman makain CM2 pa tang naman hom na omding hi sunung da khatin ordination service omdinga nita ki khop hona commissioning service omin upati khai thang khompi vice chairman in khompi khang na nei ding hi thutut king General Secretary hi na len dingin candidate gokoma amauti a hiule Reverend Ginsian thang Reverend K Kamchin Hope Reverend Dr. S Lang Zakham Reverend Dr. Pau Khan Mang Reverend Thang Khan Ginle Reverend S Wongmin thang te hiwa Reverend El Kham Khalon in thum sakna nein vote hyang na kipanin palai za sagi sombule khatin vote hyawa Reverend S Wongmin thangin vote zanga somli le limoin sangni le somlenga apan sangni le somle gyat sung General Secretary hi na len digin tel chingin omnon hi cái là buộc hiểu được thế định đi lẽ
sera na ma to ke man mi ya ni ma so ta ke no he le vote ke ting kha sa sagile som le khat ong suwa ka vote mu chi le de na ayin vote li mi li ko nga pung so sia iya pai ki Reverend Phung Min Thang zanga le som li amu ko ti beng tel sing hi ti puang hi